ويذ ثيذ دي تولين نقلا نغال تحريش ويسين نوطن ويس ثمانية نتكمل ديما هذه السلطة كي نسايد تعدي أحريش ويسين كي أكيد دينا كمال نفكد في مغلوين الكونستان سايد تعدي ماشي تو غنروح لا جوج صفات واش تاكي دوك واحد صالكي السر ثاني ديك تلا ثمورث غف مغلوين ديما سايد تعدي اثنا كمال سقساكيد سقسين كاو ما تشفيض باللي لو حصل اما زغيان اكنتورا نا لامباس بوليتيك اكتويل سايد سادير مقلم كان كي فردان تفراث نا دي بيس سوليسيون ذا شو استراتيجي ثم النورينس رشيد سقسيك دونك انا في مغلين سايد سادي في يتولى باش دير يولي تيريت نيلان يثمورث جوستمون في لامباس هيستوريك نتلا ثمورث السار رشيد سورتو واحد لا كومبليكاسيون افيك لا بانديمي نيلان دونك ساعات ساعتي سوماثا رشيد الدرا فسقسيك سوماثا باش كنا نكشم في الديتاي دون دوطر كيستيون دونك سوماثا شي دينا ساعات ساعتي قالك لا تسنات نتلوفا ويديون تخدم يون ثالوف نتا مزوالو تيقرا كي دابور يفو سيرفيفر لا بانديمي ça veut dire يلزم ثرا يون لا بريوريتي رشيد سي ادي حاضر يوني مانيس ادي قيم الدونيث ادي الدرسي كوم رشيد اون فورم دو ريزيستونس دابور دونك ويشد ساعات هذا يلزم جوستمون il dit لازم دي قبل يون الكونفينمون لازم دي قيم يون دي قيم كي خامل خاطر نسعاو لا رشيد في النظام دانا يلان خاطر نسعاو لها سيستم سونتي فريمون بيرفورمون اي ميم الرشيد ميم يثمورا مدن اني سعانا سيستم دو سونتي بيرفورمون كانت تعيش المشاكل تنقرانا يقيم نكني الرشيد دونك اش غادي يقيم نكني دابري سايت سعديت مادام تم زوارود يلزم يون دي قبل يون الكونفينمون ادي قيم يون كخامل ادي عاوسي مانيس ادي حاضري مانيس ادي حاضر يون يتواشول تيصغر كل يون الجهاز ادي خدم يوكل لا بانديمي il va s'arrêter il va pas se propager et faire moins de victimes possible et pourquoi pas Rachid ادي سحبس يون لا بانديمي غردان تاع شي تجبد ان يلزم يعاون يون جوستمون شراوي كنيدا لي فولونتير اللي كيبقى ندي خدمه رشيد يوكل جوستمون هاد من عند هو غير تطرو خاطر جوستمون باشو هاد كومبلي لو ديفيسيت دو ليتا سادير الديفيونس ليتا رشيد اش هاد القيمه تستمعونا لورغانيزاسيون داينا رشيد راه الحاجه اللي يوديون il va les encourager il va vraiment rendre hommage à Rachid l'auto-organisation اللي surtout في القبائل et d'ailleurs même كما نتمرا قلنا pourquoi pas ne pas s'inspirer de l'expérience en Kabylie à Rachid avec la solidarité نيلان خاطر justement la solidarité اللي عاون رشيد نيلان قلت موت القبائل الحاجه اللي في بارتي de nos valeurs on peut dire justement à Rachid ancestral la solidarité غرطان تشود انت رشيد justement هذا الجزائر وين إلا يفقد قال ثمنات القبائل الرشيد et donc depuis 62 Rachid la Kabylie a été toujours on peut dire face à ce pouvoir là خاطر هذا الجزائر الرشيد يتفقد toujours contre la Kabylie يقدر شي دير الوقعه شيلان خاطر la Kabylie تسعى une culture démocratique تسعى son élite et Adabou Zayer, justement dominé par la culture arabo-islamique et l'idéologie arabo-islamique, il ne veut plus à ce que le Qabaïl, la troisième voie, justement, que Saïd Saadi veut construire avec d'autres démocrates, justement, Adabou Zayer, c'est leur ennemi principal. Pourquoi? Parce que c'est une alternative même à l'Algérie, à l'Algérie plurielle, à l'Algérie démocratique. Donc c'est pour ça que Saïd Saadi a insisté sur la question de l'auto-organisation et donc c'est pour ça Rachid que justement la Kabylie Rachid il est immunisé, il a développé des capacités de résistance et il s'organise facilement. Et d'ailleurs Rachid justement a l'expérience 2001 Rachid il y a l'auto-organisation même les structures ancestrales donc Rachid dans des moments difficiles la structure traditionnelle ancestrale est très efficace parce qu'il me donne المسنن تقريبا la solidarité معاون الرشيد
نيلان يرمدن. Le deuxième point, Rachid, n'est soulevé ça, ça dit, justement, oui, c'est vrai, il fallait lutter contre la pandémie, s'organiser, etc., pour combler le déficit de l'État. Ils mènent vers des réflexions, affiner nos concepts et anticiper des mesures qu'on ne peut pas différer, éviter des erreurs du passé. Rachid, je voudrais dire éviter les erreurs du passé. Ça veut dire, justement, Rachid, par exemple, la question de Mazir Mara, d'ailleurs, Youbrid Saïd Saadi, حكى باللي ثم لقيتي واحد مولود معمري الجزائر اني ملاقات واحد مولود معمري ساعات عندي الناس امريكا الحاله في اخذت ماشي ساعات هذه ملاقه ديال ساعات از تحكان ثملي اللي ملاقه كريم بالقاسم الواحد مولود معمري يجبد مولود معمري كريم بالقاسم في الثوره التمازيغ خاطر مولود معمري يجبد ديجا pendant la révolution, la question de Mazir pour l'introduire dans la révolution comme des points de revendication. Il inscrit بالقاسم c'est-à-dire ماشي de الوانانيس ماشي الوقتيس اتنجا بريميلي الديفر واحد لانديبوندونس الرشيد ثمازيغ ديتنا وي سي با ان بروبليم الرشيد الفران زرا شوت دونك سي بور سو سايد سعدي يبغى ديالي بلي on doit pas faire ce genre d'erreur du passé. Il veut sous-entendre la question de Mazir, les questions démocratiques, ils mettent frontura, ماشي حشمدين تعدلت كلوفه بعضها برا رشيده كاين تمازيغ با بروبريتي l'égalité c'est pas une priorité les fondements démocratiques c'est pas une priorité donc Rachid pour ça qu'il dit il faut qu'on réfléchisse il faut que Soura a des مزيون de bien réfléchir de bien produire de bien faire des réflexions وكنز مرضنا ديالنا رشيد تسعيون تمغلي بزاف فوالا بيبر رشيد سومتا عشان دينا ساعات تعدي امشي ودي نخدم باش نفرق لامباس جوستمون هيستوريك نيلا خدمت كمل كنا تيكلت نظن كمل كنا كتسال تاكد ثانيين والزيلين باش كنا نفهم كان يسقسي النظام اسقسي اللي تدون كمال يشود سام زروي اشكو سعيد سعدي يغال سام زروي يهضر لدغا فين الماذن نديري ما نتا لي موفي زيلاب فغايك نعرف تيك لي موفي زيلاب دو ليستوار je veux bien préciser les mauvais élèves de l'histoire ناس قباليت ان الماذن نديرين ومزروي او يفرض نودي لهذا الشيء نودي لها سعيد سعدي Alors Rachid هذاك justement سعيد سعدي كيدني في الريف اللي ديفير فينا عندنا انت مغنين سعيد سعدي il ne faut pas qu'on refasse les mêmes erreurs du passé parce que سعيد سعدي toujours في مغني شودي ومزروي شودي congrès de la Soumam شوبي عبد رمضان وي D'ailleurs, Saïd Saadi, dans l'une de ses conférences, il n'a dit Abban Ramadan, c'est mon père spirituel. Donc, c'est pour ça que Saïd Saadi, c'est comme si il a un repère. Oui. Et donc, il a un repère historique. Pour lui, la référence de la construction de l'Algérie contemporaine et Mfoura Rachid, c'est le congrès de la Soumam, c'est un repère, ce n'est pas une question de reproduire la même chose, mais il y a des références historiques sur un plan de vision, sur un plan justement de conception, de vision des choses à Rachid, justement, principalement le congrès de la Soumam et de la perception d'Abban Ramadan Wahid l'Arabi al-Mehdi. Donc, Rachid, justement, Saïd Saadi, il a justement fait le Madin Ndirin Noumzrouy. Il va dire à Rachid, justement, Fouidek Nilan, Vran, justement, Adanin Belli. L'hégémonie islamiste, la menace islamiste n'existe pas. C'est pas la peine de compliquer l'existence. C'est pas la peine de dire les valeurs fondamentales arrachées de la démocratie. Et donc justement, Nibran, justement, histoire arrachée de Théawint, où il nous devra justement et des enseignements de l'histoire. Donc il dit ثمسيرين رشيد نمزروي دونك رشيد يهضر في لك جوستمون اللي لا كيقارن باللي الاسلاميزم هذاك الرشيد ça ne représente pas un danger normal on doit pas s'inquiéter et c'est pas la peine qu'il y ait des préalables démocratiques c'est pas la peine de discuter rachid sur les valeurs fondamentales justement les fondamentaux on peut dire même d'une manière générale des fondamentaux ou de la démocratie d'une manière générale donc Rachid يقراك سعيد سعدي يزمن توجور عندنا في سن سدير نسعى اعداء ونسعى نسيني قروين اون بو دير نسعى لا بور لانستون
le régime lui-même, le système, le pouvoir, où on s'est entarraché justement l'idéologie arabo-islamiste et l'islamisme d'une manière générale. Justement, il ne veut pas vraiment dire ce genre de vérité. Et c'est un peu d'opportunisme politicien. Il ne veut pas assumer la problématique algérienne dans sa globalité arrachée démocratique. Donc, c'est-à-dire, ce sont des gens qui ne veulent pas assumer une Algérie arrachée démocratique. Il faut qu'on discute sur les valeurs démocratiques fondamentaux. Il fait arracher un bien, il fait du nom de en 1941. Il est le mufti de Jérusalem, qu'on a Nasrar al-Husseini. Il a assumé un soutien public. Il a واحد تيمورلين هتلر واحد النازيزم يقرا المفتي هذاك تسمى يسعى لانفلونس بارابور او فرير ميزولمون اللي تموت في الجزائر يشفى الدم ديال رشيد محمد بوراس كي ريسبونسابل دي سكوت كي سون بروش دي العلماء يقرا وين الا جوستمون الرشيد السوتيان واحد للنازيزم. Et d'ailleurs, il a été arraché, fusillé en 1941 parce qu'il était condamné pour collaboration avec le nazisme. Oui, c'est vrai, que la comparaison n'est pas raison, mais il a qu'un il ne faut pas, il faut en quelque sorte dénoncer, on peut dire, oui, juste qu'ils réagissent le jour. Donc, pendant Rachid Tagraoula Zaire 54-62, il là où il est justement parmi eux, où il est le populisme, il il doule واحد النازيزم شويه صغير يكونيزم فرونسي الرشيد بعدنا وين l'indépendance. Mais non, il y a une élite jeune, ils étaient contre justement de s'allier au nazisme, mais ils étaient pour militer pour avoir de l'indépendance, parce que Zrana Rachid Belli, rare le nazisme pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a arraché il y a le système autoritaire, le système dictatorial, ils ne vont pas donner l'indépendance. Ils غار نكني ثورين دو واحد للنازيزم زعما سوا ديزون يغلي الكوليزم فرونسي يقرا جامي ثالث جامي في غير الفايده نكني. Donc il faut pas qu'on soit naïf, et c'est pour ça justement Saïd Zadi fait une comparaison بلي السا الرشيد on peut pas faire l'alliance avec les gens qui sont contre la démocratie, les arabo-islamistes. يقرا كيويد يونس عاود كلام العقل كلام مغلي يزاد يوكل هادي السفهم هادي يعاود فلان عندنا لي فالور فوندامونتال لي فوندامونتو يوكن هادي بنو يون الجزائر السيفيمون تيمغلي نسزات ماشي البوبوليزم يقراك ويديك نيلان جوستمون اسا بغان هاد السوسمن فين عندنا ثواغي نزمري التاوي ويداك نيتدون الرشيد واحد ويداك ندافع عن ويداك نتناغن ويداك نسقارن بلي l'arabo-islamisme هذاك l'idéologie islamiste c'est pas vraiment une menace. يقراك التواغيت زمري يقراك الدولات هذه السوس يون يبدا دينا يون هذه السقناع يون يمدنن يوكن هاد الروح الرشيد دار des valeurs fondamentales. Donc il faut qu'il soit des acquis. يقراك on ne peut pas accepter le compromis, et c'est pour ça justement Rachid يقراك même pendant la révolution التمغريات لا ولكن الا جوستمون اسينا بلي pourquoi pas نخدم des compromissions et des alliances واحد النازيزم باش يدير الكولونيزم français, et ils sont accusés à Rachid بلي ils font de la compromission avec l'ordre colonial français, et c'est la même chose là. Ça veut dire que Rachid front contre les islamistes, ils sont accusés بلي كان دار واحد الحكم, ce qui est arraché faux, et c'est pour ça justement il fallait, ça insiste sur la troisième voie, la voie des démocrates Rachid, la voie où il y a justement une troisième voie algérienne, l'Algérie plurielle, justement se référant à Rachid le congrès de la Soumane, justement Rachid تفكر شنو هو اش دينا سعيد سعدي يقرا qu'ils ont tenu bon
ils ont eu raison. Ils faisaient partie de ceux qui investissent l'histoire longue, celle qui féconde les grands destins. ويهضر justement الرشيد في ذاك النيلان jamais قبل ثموغلي ويتسقان باللي يندو واحد للنازيزم et c'est pour ça qu'il a fait un parallèle avec اللي كيلو يبغى يدو الرشيد واحد des islamistes. Donc ça c'est-à-dire il parle de l'investissement ومزروق ان الرشيد نطولون la longue histoire et non pas la petite histoire. Donc c'est pour ça que ça dit toujours يشوت المغليز وانا الرشيد ومزروق. تنمية كمال داش كاع غيسيون دانيير تنقيت تيظن في دهضر سعيد سعديد سلطة كينز سعيد غافت تنثروث سميس نومزروي نا لو تريبيونال دو ليستوار دا شو غادي يني ذاك كمال الرشيد هذاك جوستمون انتقل تشميل في مغليس فين عندنا جوستمون مزروق ساعات غادي لا بارلي دو تريبيونال دو ليستوار ايماجيني يوث نتسويع اني لو كان ويداك النيلان جوستومون بوندون لا ريفوليسيون الرشيد دان واحد للنازيزم دان قبل لي زيدي بوبوليست دان تفون دي ديسيزيون لكن نون ريفليشي بوبوليست دون لومبريسمون سامبليست c'est-à-dire دي ليكتور سامبليست تخدم شراوي لك انتو دي قارن باللي لي جوستامي تكنيك شراه سي با لا بين دي بريالابل ديموكراتيك اكسيتيرا باسكو لو كتلعب دي زاديكتور الرشيد جوستومون تبقى با لا بين دي بريالابل ديموكراتيك alors que justement l'histoire nous a appris justement qu'il fallait arracher qu'il fallait investir dans justement dans la longue histoire. Ça veut dire arracher amzrouk nis'an timourli nizat justement il va construire un véritable état sur de bonnes bases. Donc et Qarak Saïd Saadi ce passé récent objet de débat dans les rangs des militants du printemps amazigh. Justement arracher justement il rayat il fait timourli داغنت واحد يشود ومن نور نسحب نتماليين دونك ويداك نيلان نوغن في مزيغ يقراك نوهني ils ont discuté justement ces questions-là de l'histoire pour pouvoir justement essayer de réfléchir à Rachid Dawin Timourli وكن اموسون 80 le printemps amazigh Rachid 80 دياوي une alternative républicaine, démocratique, et avec on peut faire ça veut dire parler de l'économie d'un énoncé clair. Ça veut dire qu'il bien clair, donc il fallait justement bien clarifier les choses par rapport aux questions qui ont relation à Rachid Chouden, Amaï Tougdoud, Amaï Zerfan Oumdan, Amaï Mazir, يسقتيلو فاد فرون قبل ديروا حيون ادي بنو الجزائر وزكا دونك سي بور سا كراشيد جوستمون لا بارلي دو تريبيونال دو ليستوار يقرا كاين ماجيني لو كانت نجعل بيداك النيلان نوغن في باش الجزائر ولا انديبوندونس قبل ils ont fait l'alliance واحد للنازيزم واحد هتلر نزرا شو المغربين هتلر دونك سي بور سا كو ساعد chaque fois il dit il faut pas qu'on se presse il faut bien réfléchir bien élaborer la réflexion وكان زمرات ادربنو ثمورث نوزكا الجزائر نزرفان ومدان الجزائر اني ديري تمازيغ 9 كانيس الجزائر اني ديري لا ديسونتراليزاسيون الرشيد الجزائر جوستمون مع بن رمضان الجزائر 25 الرشيد الجزائر الكونغري دو لا سومام الجزائر اني كل طمنات تسعوا دي بوفوار élargi وكان ثمورث الرشيد il va vraiment fédérer avec sa diversité culturelle géographique et politique et économique arrachée. تنمية كمال في مصلاد ذيري تكين دغا في ثلاث مزيغان اقرا في زير نسمكتين ويس 40 ناس ساعات تعدي يغاد دفنش تكين جوستمون افو سمكتي كاين 80 مسلاي دانيين يشود ديت غاف لي حاله نتورا ما ولا شاغلي فتصمد ذا شوف هو الساغيلان كاراسن Justement, Rachid Saïd Saadi, il n'a des millions de concessions avec les fondamentaux démocratiques. Ça veut dire que la démocratie, c'est la يوث ماشي 100 ايلان. لان ترى les valeurs اللي ويتفقوا مرة في اللسنة يسموها مدن مرة أني ثلاث وجدود. Il y a des valeurs à Rachid qui sont universelles et non pas des valeurs occidentales. Donc les valeurs des questions soulevées
en ces moments de l'histoire, c'est-à-dire pendant la révolution Rachid, ils ont essayé de dessiner, on peut dire, l'Algérie d'après l'indépendance. Et il fait un prolongement. Et when it rentre, Rachid Saïd Saadi ولا بلي يزميلي sorte d'un dialogue entre le passé, le présent et se projeter dans le futur. Et d'ailleurs, c'est pour ça que justement, les années 80 Rachid, le mouvement Berber 80, il se bat justement sous ces valeurs démocratiques. غير c'est vrai شو ديت مزيغ خاطر راشد فهمن الصحاب ويا كيديسكرن تالو في 80 فهمن باللي راشد تمثال تمزيغ شو ديت سيت شو دي la nature du régime algérien شو دي la nature de l'état à construire. Ça veut dire qu'il faut un régime Rachid démocratique et non pas une dictature, non pas un régime autoritaire. Même à Rachid, la question aussi de jacobinisme doit être remise en cause. Le jacobinisme, justement, centralisme, ça veut dire la culture arabo-islamique. Et c'est pour ça qu'il a Rachid, on l'a dit plusieurs fois, il faut remettre en cause ça. Et d'ailleurs, même ça, justement, il aide dans ses prochaines contributions Rachid, il va détailler un petit peu pour essayer de parler du 40e justement anniversaire du printemps amazigh dans des moments exceptionnels, c'est-à-dire pendant cette pandémie. des manifestations Rachid des marches سبب la pandémie سبب الهلاك نيلان. Donc ça veut dire que c'est un moment exceptionnel, donc il fallait le célébrer d'une manière intelligente parce que c'est la première fois que la marche كتمنات القبائل فين عنان الرشيد امسو امازيغ نتمني فوالا رشيد سماتا شي درس ساعه وسكتي اثن ثم يدهما الوقت تفكرت وسكتي نكارو اثن ثنيت دي ثريغه كان كارو دغا فين يعني ثو فغيوين كاين سعيد لي كونتريبيسيون ثو وغيرو سكواس مي بدا موسويا كاين غرفان مقال هذا بوغا الجزائريين فوغا 2019 سعيد سعدي زبا دينير ذا نتسا اذا سرثان الا ندا وحيد ولا شوايض مش هذا سرثان نون بوبليك يعني يدي تسوفورن يلتكلت ثيمور لي وين يتواهي امتى الا خدون لو شوال تجميت السؤال اتصل واش تكفير عند وياض لحون كان البوبوليزم نتسال يتاكد كثير مدنا وياض طاس ماشي ياك ميلان كثير طاس لحون سود ما كان البوبوليزم نتسال يتاكد افريد حقانيه ولا شيك توكذير ولا شيك اين زمان تيغون بنادم او يفن كتشيني كمال دينير ذا شو تمولي ليك في لي كونتريبيسيون كي تعدين يال براتيكمون ثورا يال ملاس يال السمانه ذا شو يتموليني رشيد سقسيني عن ازال مليح خاطر جوستومون لايون لو بوين فريمون كي تيان لا فيلوزوفي de Saïd Saadi d'après qui a été j'ai lu toutes les contributions on a déjà Rachid Bouilin fait justement les contributions de Saïd Saadi il a فرقت اللي يتلمس Rachid c'est Amzrou l'histoire c'est très important Saïd Saadi relie toujours ses lectures politiques on l'a donc il a relié à la question de l'histoire ça dit oui. Deuxième point Rachid Saïd Saadi le combat il est relié à des principes fondamentaux. C'est-à-dire, le combat, c'est avant tout des principes. C'est pour ça, justement, Rachid Saadi, il refuse dans le populisme. Et Rachid, en même temps, Saïd Saadi, il est victime de son intellectualisme. Ça veut dire que Saïd Saadi, c'est un intellectuel engagé, selon l'expression de Sartre, Rachid Karbeli. Un intellectuel, il est de fait engagé. Donc, Saïd Saadi, c'est quelqu'un qui est engagé. Il s'engage pour des questions politiques. Il s'engage sur le terrain pour des questions qui ont relation avec la gestion de la cité, tout ce qui est en relation avec la citoyenneté. Donc, c'est quelqu'un qui est dans son point de vue, c'est les différentes questions qui peuvent exister, que ce soit en Algérie ou ailleurs. Donc, il agit en tant qu'intellectuel. Et un intellectuel arachide, par définition, ce n'est pas quelqu'un qui est populiste. Et c'est pour ça qu'on n'aime pas justement les gens intellectuels qui ont des visions vraies, on peut dire, ils disent des vérités. Et on n'aime pas arracher ça. Et c'est pour ça, justement, l'insaan, Rachid, l'auditoire, justement, l'insaan,
خاطر استخدمنا الرشيد توثليك نيلان توثليك من برا توثليك نيلان ساتير نيلان تهضر في ثلوثه ماشي الرشيد سوز ان اونغل rationnel c'est du populisme voilà donc Saïd Saadi il est contre ce genre de vision et c'est pour ça que sa vision il est basée sur des principes Saïd Saadi c'est-à-dire autant que quelqu'un qui est aussi un homme de terrain parce qu'il a milité sur le terrain sur un plan politique mais en même temps intellectuel. Donc Rachid, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de joindre entre la réflexion à Rachid et l'action. Ça veut dire et les actions ils étaient réfléchis. Et en même temps, à travers son expérience de l'action, il tire des conclusions. Et d'ailleurs, ma remarqué Rachid dans ses contributions, il essaie de théoriser, son expérience sur le terrain militantisme, sur le plan politique. En même temps, Rachid, par rapport à ses réflexions et par rapport à ses lectures, parce que c'est quelqu'un qui lit, c'est quelqu'un qui écrit, donc Rachid il est intellectuel. Donc Saïd Saadi, il a pu rassembler les deux postures à Rachid. La posture intellectuelle, qui est la réflexion, et la posture pratique, parce que c'est quelqu'un qui a milité, qui connaît le terrain aussi. Donc, Saïd Saadi, c'est comme si Rachid, il symbolise justement l'intellectuel selon la définition de John Paul Sartre. Et donc, le populisme, ce n'est pas quelqu'un qui accepte le populisme dit des vérités. Pourquoi? Parce qu'il investit aussi il investit pour le futur, on peut dire. C'est quelqu'un qui essaie de construire une vision. Il a une vision pour l'Algérie et c'est quelqu'un qui pense plus loin. Il ne pense pas à sa petite personne. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a arrêté son ambition politicienne. La transition qui va être dans l'équipe qui va être parmi les intellectuels, parmi l'équipe qui va essayer justement à Rachid de mettre les bonnes bases pour pouvoir construire l'Algérie demain. Parce qu'on le veut, on a Rachid, s'il n'y a pas de transition démocratique basée justement sur la question les principaux fondamentaux Rachid, tracer les bases de la démocratie en Algérie, Rachid, l'Algérie va continuer dans le bricolage. On est en train de continuer dans le bricolage. Pourquoi? Parce que le pouvoir algérien n'a jamais eu de vision. Il joue sur le populisme, il joue sur la fibre islamiste, sur la fibre des populistes. Et justement Rachid Aouarif Nilan, Saïd Saadi, lorsqu'il a parlé tout à l'heure de la paralysie intellectuelle, il a parlé du tribunal de l'histoire. Justement, certains vont être condamnés par le tribunal Rachid de l'histoire pour leur populisme. Le dernier point, Rachid, justement, relié à l'histoire, justement, Saïd Saadi, c'est quelqu'un que je vois, il est un militant, un partisan du dialogue intergénérationnel, parce qu'à chaque fois, justement, il fait parler le passé, il essaie de décrire le présent et de proposer des perspectives, Rachid, pour le futur. Donc, je pourrais dire que Saïd Saadi, justement, il symbolise, on peut dire, cette Algérie démocratique, ce militant et cet intellectuel engagé et malheureusement, pour l'instant, le pouvoir algérien Rachid ne s'accorde pas, vu la nature du régime Rachid, ne peut pas se concorder avec les visions défendues par Saïd Saadi, parce que Saïd Saadi, il investit, il essaie de mettre des bases et d'essayer sa conception de l'Algérie Rachid de demain, Nouzka, un idée la démocratie, un idée la liberté, un idée la décentralisation de la gestion et non pas le jacobinisme, et Rachid Mouridi ماشي نيلان في واحد الريجيم مثلا خاطر on est arraché dans un régime autoritaire et dictatorial et la preuve on emprisonne encore des journalistes parce qu'ils ont des visions différentes, on emprisonne des politiciens et tout le monde est menacé à Rachid par la junte militaire, par le pouvoir en place, et c'est pour ça que justement moi personnellement je vois que c'est l'un des rares intellectuels et peut-être Berek le seul encore politicien de cette stature-là qui encore continue à nous contribuer à Rachid, à nous éclairer et à nous donner la vision qu'il fallait avoir pour l'Algérie de demain, qui va consacrer justement les libertés fondamentales, que ce soit individuelles ou collectives, la démocratie, et
surtout la référence, l'esprit de la Souma. Saïd Saadi, c'est quelqu'un qui a développé et s'inspire justement de la vision du congrès de la Souma. Rachid Donoyot, une critique très importante. Saïd Saadi, il insiste aussi sur la confédération nord-africaine. C'est-à-dire Saïd Saadi, il a le socle qui peut regrouper Ahmed el-Zayr, Ahmed Tunis, Ahmed el-Maroc al-Rachid, Tamazgha, Aïd Douas. Il fallait justement pour contrecarrer al-Rachid l'idéologie arabo-islamiste. تنمية كمال ستيري تاكي تنقاروث انكفو تذويل تاكي نوطن ويس 8 نو تسقيت اسنقذ انسان مليل قطون ويس 9 دي تدونا ودينير ايه قيمة دي تلويث.